čestitke na pobedi. Prvo nam reci kakve utiske nosiš sa ovogodišnjeg Srbija Opena? Pa, vrlo dobre utiske. Sva 3 dana smo se ja i Mihajlo borili. Bilo je vrlo napeto. Nijedan dan nije bila neka velika razlika da se možeš potpuno opustiti da uđeš u sljedeći dan malo opušteniji. Bilo je puno psihičkih padova i uspona kod jednog i kod drugog, ali dobro, to nam puno pomaže u narednim turnirima i karijeri, tako da zadovoljan sam što je ispalo, što ima ovako dobrih igrača i da se uvijek borimo za prvo mjesto, da ne bude lagano, nego da vježbamo se. Možeš pa reći da nam kažeš o samoj organizaciji, o terenima, o uslovima? Organizacija je bila super, puno bolja nego, bio sam i na većim turnirima od ovoga gdje je puno lošija organizacija bila. To je stvarno bilo dobro, dobili smo i prije runde za jesti, nešto i za popit i poslije runde imamo. A što se tiče greenova i terena, greenkeeperi su stvarno se potrudili da naprave nama odlične uslove, pogotovo greenovi. Greenove su napravili, ja si ne sjećam da su ikad bili bolji, tako da stvarno svaka čast. Pričaš o tom sjajnom takmičenju sa Mihajlom, koliko je to tebi značilo da ostvariš ovako dobar rezultat, zaista sva 3 dana si bio na vrhuncu? Tako je, bio sam, konstantan sam bio. Zato što je stalno bio neki blagi pritisak tokom igre, a ja inače volim igrati pod pritiskom, onda dam sve od sebe. Tako da kad imam dobre igrače da igram protiv njih, dam sve od sebe i skor bude dobar. Sljedeće godine braniš tu? Pa, nadam se, ako ne odem u profesionalce, branim sigurno. Hana, čestitke na pobedi. Hvala. 3 dana si odigrala ovdje jako dobro. Kakvi su tvoji utisci? Bil je super turnir, konkurenca je bila zelo dobra, super organizacija, vse je bilo super. Mi je bilo zelo všeč. Reci mi, kako si se snašla na ovim terenima? Si prvi put ove godine igrala? Igrala sem že lani, bila sem druga, tako da zdaj sem v bistvu prišla s ciljem, da zmagam. To sem tudi naredila in je pa težek teren, čeprav ne zgleda, ampak je. Reci mi, kakva je bila konkurencija? Koliko te je to motivisalo da igraš jako dobro? Konkurenca je bila zelo dobra. V bistvu nisem pričakovala, da bom zmagala, glede na prva 2 dni. Dan sem pa odigrala zelo dobro, tako da se je poklopilo vse skupaj. Pa moram reći da posle prvog dana nije tako izgledalo, jer je Srbija bila puno bolja. 4,5 prema 1,5. Ali moram reći da smo na veće pričali sa igračima i rekao sam da imamo 6 bodova u igri i da možemo pobediti. I to se i dogodilo. Dobra energija i sve je išlo u našu stranu. Lepo. Sad recite mi, još jednom ste ovdje nastupili na Srbija Openu, još jedan zapažen rezultat. Koliko ste vi lično zadovoljni nastupom slovenačkih igrača na Srbija Openu? Ma, u golfu je uvijek tako. Neki odigraju bolje, jedan teren im više odgovara ili dođe onaj moment kada dobro igraju. Tako da jedni igrači su vrlo dobro odigrali, a sa nekima je pokazalo da trebaju raditi dalje. Ne? I na kraju moramo svi trenirati dalje. Pobjeda u ženskoj konkurenciji? Odlično. Iznenađenje. Iznenađenje? Malo iznenađenje, posle 2 dana nije tako izgledalo, ali je Hana vrhunsko odigrala zadnji dan. Da, u muškoj konkurenciji izuzetna konkurencija je bila. Perfektna. I vaši dečki, Branimir je stvarno dobro danas odigrao i sve dane, ne pravi neke velike greške. Ne? Tako da super su, super. Kad vas možemo opet vidjeti na terenima u Beogradu? Ja ću doći sigurno sa juniorima na otvoreno prvenstvo Srbije u početku jula. A sigurno i sljedeće godine, jer tu se dobro sjećamo, kao kod kuće. Pa vidite, ovako, s obzirom na to da je prvi put ove godine jednom klubu poverena organizacija ovog velikog takmičenja, utisci su zaista dobri. Rekao bih da se cijel staff Golf kluba Beograd poprilično dobro snašao. Ipak su oni navikli na ovakve turnire i, da kažemo, na klubskom nivou. Sada je to malo podignuto na viši nivo, ali zaista bez ikakvih zamerki za ovogodišnju organizaciju. Igrači ističu odličnu organizaciju oko svega, međutim možda ono što je njima najvažnije jeste
kvalitet samog terena i svi ističu sjajan posao greenkeepera koji su ova 3 dana pripremili teren da bude zaista... Zaista je teren u izvanrednom stanju, jako dobro pripremljen. Ne pamti se unazad ovako dobar kvalitet grina i ta brzina grinova je ove godine bila nešto iznad 9, što je brzina koju srećemo na većini terena po Evropi gdje naši igrači putuju. Tako da su bili vrlo izazovni grinovi, da kažemo, i zahtevni. Mi smo odradili ove godine, da kažemo, neke korekcije na terenu, da zapravo dosta drveća je posečeno i dosta je sada lakše igrati. Tako da igrači koji su ranije nastupali, inostrani igrači koji su ranije nastupali na našem terenu ove godine su vrlo zadovoljni novim izgledom terena i to se pokazalo i na njihovim rezultatima. Dosta su bolje nastupili ove sezone. Obično stranci kad dolaze na Serbia Open dolaze ponovo jer im se strašno sviđa okruženje i sami tereni koji su izuzetno izazovni. Opet svi ističu kolika je težina, nema te širine i bukvalno daju mogućnost igračima da napreduju. Od ovih igrača koji su ove godine učestvovali, da li ste razgovarali sa nekim od njih i da li jedva čekaju ponovo da se vrate da igraju na terenu? Da, ovaj teren, kao što ste sami rekli, je vrlo izazovan takav kakav je s obzirom na širinu, odnosno na to koliko su fairway uski, koliko su mali grinovi u odnosu na, opet pominjem, te terene širom Evrope na kojima se igraju veliki turniri. Ono što je zanimljivo, Beograd i naš teren na Adi u ovom urbanom okruženju je jedna posebna atmosfera, zapravo golferska, i igračima se to sviđa, jer ne svakidašnje je zaista da igrate jedan ovako veliki turnir, da vam možda u pozadini se čuje neka muzika ili imate dosta prolaznika na Adi, što je zaista tipično za golf, a opet puno pomaže u održavanju te koncentracije. Zapravo, izazovno je i onda vam pomaže za kasnije neke turnire, kada odete na neki normalan, da kažem, uobičajeni golf turnir sa tom uobičajenom golferskom atmosferom, za razliku ovde kod nas na Adi.